Image Powdam Yang Bill Singbu, Ahanbada, Tangkuma Norma Tramok Sabalina, Nasigi, Moruba Pau Pijari. Third Paddy Crops Competition 2019 Mana Yankokre. Lengak Namia Budam Silaga Tabung Tawasi, Congress Natamu Sokna Yaning Behaina, MPCC Vice President Mangibabuna High Crate. Loinana, Namitra Mangani Satrakpa, Manipuri Nata Sankritana Masong Devras Lila, Workshop Person Crate. Houzik Mapung of a Pau Lovirasi. Representative of Lois Roll Kaksingna, Pau Hena Putokpa, Sangam Nava, Third Paddy Crops Competition 2019 Gi, Mana Nasi, Lantokre. From Aduga Loinana, Lomi Singi, Nomi Oiba, Awareness Program Supangtoke. Kaksing Sumranga Leva, Representative of Lois Roll Gi, Auditorium the Paktokiva Tram Aduda, Roll Gi President Dr. Toksam Ojit, and Premananda Tavukti Potharava, Mission Director, Mission for Integrated Development of Horticulture, MIDH, Department of Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur, Amasuk, Dr. M. Toy, Subject Matter Specialist, KBK Tawal, Ahumna, Thormapu Singwena Sarugyaki. Third Paddy Crops Competition 2019 Aduda, Toksam Tombi, Kaksing Tolekaina, Ahanba, Yankom Bisorjit Kaksing Pazi Lekaina, Anisuba, Amasung, Yankom Indu Kaksing Tuel Wanguna, Ahum Subamana Panke, Makong Matang Tarakpasingda, Matang Sina Lupa Lising Tara, Lising Nipan, Amasung, Lupa Lising Tayat Amadi, Sakang Se, Mamam Kusinaki. Role and Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH Ka Kusam Naduna Pangtokiba Tram Aduda, Saruk Yakiba, Lawi Singda, Ningtam Marum, Marang Sing Su, Yantoki. Thoramgi Wahok Piraduna, Role Secretary M. Samuna Hai, Poktok Hena Putok Nava, Lomi Singbu Punging, Togat Nava, Kaksingamadi, Manipur Semilon Hena, Pagat Nava Pandamda, Kumza, 2017 Dagi Hauduna, Sangam Nava Si, Pangtok Pani, Lomi Sing Nasu, Potok Hena Putok Nava, Matung Tarakpada, Sangam Nava Sing Yaviduna, Makok Matang Tanava Honabu Haina, Fondoke. Loy Side Dagi, Lomi Singbu, Abimatic Guy Munazan, Amazon Lomi Singbu. Kung Togatwa, Hydrocy, Lindrava, Louis Side, Pandam, Baranaduna, Tunda, Ekan Satazadava training program, Amazon, Paddy Crop Competition, Kudimaxida, Nusizarava, and City, Lomi still enough by Kibina, Saru, Yabiduna, Ishagi Hangi, Jeremiva, Sentokadi Hena, Sentok, Lainana, Panaminas. Mr. India Madi Mr. Asia ki title Cameron Lord Krava Catherine Bhakta Kumar ngasi semester Bangloda semester Nongthobum Pirena Harautan Okre Thomadu da semester na Haike Lamdamasi Miamna Manipur Mapanda Ana Lang set pada Tengari Bakutong Sada Kaya du Koknaba Delhi gi Dwarkada Manipur Bhavan Ama Tumatam the Saragani Miamna Tangai for the Satabia dava Amagi Delhi set Pamatamda Kudong Sada Kaya Tengaban Maram Oiduna Ana Lang is set pada Maruina Kudong Sadri Pulam Sikohnaba Delhi gi Dwarkada Manipur Bhavan Ama Sanaba Tharang Tawuni Bhavan Sisarauna Lupa Kro Cham Yankirum Sang and Haina Panari Nauna Sanaba Tharang to Manipur Bhavan Asidamak Tabak Paket Pahore Bhavan Sida Anaba Musing Potanaba Nursing Staff Yauna Anaba Sing Hipnaba Pamukul Lomsu Tamgani Manipur Hana Laiba Bhavan Asisu Quality Karawat Pa Aduga Kasu Karpik Padum Tauri Darkada Nauna Sagadoriba Manipur Bhavan Asigi Lamasi Ekar Amarom Pak Sawi Thong Nampombi Ninkai bagi matang na pamusin na hangba wahang amagi pokompir na Mr. na makatan haiki. Buwariga sago nariba thong Nampombi SC Archaeological Survey of India gi makhad laibana atuba matamda architects singa tanraga semji lagani hiramasigi matang da Archaeological Survey of India ga su pau faunare maramasina lengak na cultural heritage sites sing yokatna ba kanba miang changlagani haiki. Bhakta Kumari matang da paladuna Mr. Hai Bhakta Kumara lamdamasigi mai purpasi lamdamasigi chawthok chaningai ni
lamdam masi picture basu honaba kanba bioi kyana lamdam asigi mixit kya porakli hainasu semester na makata na phongdokhi Catherine Bhakta Kumar Khurai konsam laikai dagini mahakna mamang ingkumja lising ani ga sumna trama pangi December saisat tramga da pangthokhiba Kargil Vijay Divas thoramda Pride of Nation gi award khusinar kharba mioi ni Bhakta Kumar Indian Air Force ki ex warrant officer amadi hanagi Mr India ni hairi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Imphal gi mateng loinana Manipur Literary and Cultural Forum Tripura pangthokpa numit 35 supna sathrakpa Manipuri nat sankirtana masong Devras Lila workshop ngasi loisinkhre Agartala gi taro maitai mandopta pangthokpa thoram aduda Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy gi director L Opendra Sharma athoiba mithung oina saruk yaduna maira sukutun hawdoke Thoram duda Manipuri Literature and Cultural Forum Tripura gi hanai president N Bir amasung saknariba aiba wangkhem Bir Mangalna matang sina thoram mapu amasung akhanaba mithung oina saruk yakhi Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura gi hanai secretary Khoisnam Mangolna taramna oktuna workshop pangthokpagi nungyoiba warol amasung mateng pirakpa khudingmakpu thagat wahain phongdokhe Thoram duda Dance Academy Guru B Gopal Sharma Guru K.S. Kirti Singh Guru N Opendra Singh amasung Guru Han K.S. Yayambi Devida saktak se piduna ikai khumna botke athoiba mithung L Opendra Sharma na Manipur gi mapanda asigumba workshop ama sinbada khusamnari ba loop cultural forum bu thagat laduna haikibada mapan Manipur da kala sanskriti chawkhatnaba honabada Dance Academy asina sahi khuding nat sankirtan ras jagoi amasung classical dance ki workshop pangthoi mapan Manipur da hojikti Manipur ri kala Sanskriti gi parampara ama ngakpangam lagani haike throng saruk amoina nat sankirtan amasung Devras Lila sanaba utke niksig baya bade Tripura da Devras Lila sanaba se handake sina ahan bane Citizenship Amendment Bill asibu Center da Parliament BJP lengak asina ek onthok paga loina ek asibu aphabani haiduna miyam da campaign tawri ek asina hawjiki mirol la sokar nate masina tungda horkadoriba mirol singda songani haibani aduna Hayeng ek asina sulokpa matamda BJP na apaphatagi thawang lawgadabni haina ti Mangibabu na phongdokhrei Congress Bhavan da leiba Rishang Kaising Media Center da pangthokko paw infam amada Manipur Pradesh Committee gi Vice President ti Mangibabu na makhatan hai Congress ki oina hojik paliba lengak asina ek onthokhraba Citizenship Amendment Act asi supat phatti haina lawi ek asina miyam da karisu sogoloi haina mi khudingi unaduna hariba sinokningi ek asina Hawjiki mirol sokani haibinate masina tungi mirol ka hena solkani haibani matamduda ek asina solpa da pharaga aphaba oisanu aduga phatragna phatabgi oibagi thoganga do BJP lenga asina pugadabni ngarang Supreme Court ki ruling amana Jammu and Kashmir da BJP lenga na internet shutdown tokhiba aduna miobagi hak amasong democratic right ta mahalpa mayam adu Supreme Court na internet ning tamna sinaba haibasi Sanvidhana piba fundamental rights ni haina lawkhiba decision adu harau tamna lawi India masung Manipur gilenga kasi yamna kiningai oire masi Supreme Court natana kannana ba lambi amta leite hojik mafam masida su CRPC gi dhara chamang ni phumari tawringo tamda hekta tawsili khudam oina harabada Imphal West district ta tha nirom dhara chamang ni phumari gi athingba thamjili amromda ngasi phawda Manipur da tawriba irang asi violence samata yawdabra haina khali Masida lenga kasina kibagi mong da sathriba thong ase Congress na pende Abraham Lincoln na hairambada lenga na phaba thaba ama torokpa matamda miyam na harau tayam okadabni adubu ngasidi lenga kasina miyambu namsilabga thamum tawse Congress thamoi sokna yaning de haike This government they are trying at any cost to kill democracy in this Indian Union but we strongly condemn it Somebody who peacefully demonstrated peacefully done every agitation, but they are it is a serious and charging so many acts, so many sections, and they have imprisoned. Imphal East District Police ki Additional SP Ops Krishna Tomigi Lamjing Makhada ngasi Kumidok umang laikai amadi kairang mamang laikai da drug ki mayok ta sangsin ba khongjang saruk ama oina thiba humbagi operation chatakre
नुंथिल पुंग अमगा मखाइदगी पुंग अनिगा मिनि निफुमारोम ताब फावद सथखिबा ऑपरेशन अदुदा मियोय चहुंगा निफुंगा अमम टोइना वेरिफिकेशन तौबदा ड्रग योनबा अहुम यावना मियोय कुनगनिपान फागतुना मखा ताबा वेरिफिकेशन गिनमक हाइंगांग पुलिस स्टेशन दा सिनकरे हाइरी बीजेपी वांगखेम मंडलना सिंदुना मंडल असिगी मनुंगदा लेरिबा बीजेपी मेंबर सिंग अमदी बुथ प्रेसिडेंट सिंगी ओइबा नोमगी ओइबा बुथ मीटिंग अमा अमदी हंडक्ता नौना खल्लबा बीजेपी थवाल डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट युमनाम कुमारजीत अमसुंग बीजेपी दा संगलकलबा यारिपुक म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन लोंगजम ओंगबी कमला वाइस चेयरपर्सन के इटो यावना पुन्ना काउंसिलर मंगाबु तराम ओपगी थ्रोम अमांगसे यारिपोक बिष्णुनहाद लेबा हानगी मिनिस्टर डॉक्टर निमाइचान लुवांगी युमदा पांगथोखरे केंद्र सिगी अपुनवा बुथ कुंथ्रा मापन की प्रेसिडेंट सिंह अमदी मेंबर्स कया यावना पांगथोखिबा थोरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्पोक्सपर्सन सु ओइरिबा हानगी मिनिस्टर डॉक्टर निमाइचान लुवांग बीजेपी वांगखेम मंडल की प्रेसिडेंट एल सुनील कुमार ना अथोइबा मिथुंग सिंह ओइदुना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमदी काउंसिलर सिंहबु असंबा कुडोल तमदुना तराम ओखे वांगखेम केंद्र दा लाकतबा तुंगी चही सिंगदा पार्टी की मपांगल कंखतबा पार्टी की कर्मी खुदिंगमगना थमोय सेंगना अमदी पुक्सेल टिंगना थबक तौमिनसी हाइना बीजेपी स्पोक्सपर्सन डॉक्टर निमाइचान लुवांगना पार्टी कर्मी सिंगदा अपील तौखे बीके मॉडल एंड आर्टिस्ट ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट नसी उरिपोक तरांगबम लेकाइदा हांगदोखरे थोरमदुदा भूमिचान खाबना हाई इंस्टीट्यूट असिदा तोंगान तोंगानबा कोर्स सिंग हापसिनदुना इंटरनेशनल की थाकता लेइबा मॉडल सिंगना फंगलिबा खुदोंसाब सिंग लमदम असिगी मॉडल सिंगदसु फंगनब पादम थमली हाइखे मांग मखा ताना हाइखिबदा इंस्टीट्यूट असिदा मॉडल सिंग ग्रूमिंग तौबदा नतना लम असिदा नौना खोंदार निंगबा मियोय सिंगबु मपुंग फाना ग्रूमिंग तौबगे खुदोंसाब अमा पीगनी मसिगी मथक्ता जाति अमदी मालेमगी थाकता ब्यूटी पेजेंट सरुक यानिंगबा लमदम असिगी मॉडल सिंगबु स्पेशल ग्रूमिंग पीगनी हाइखे मणिपुर लाइव मॉडल सिंग अमदी आर्टिस्ट सिंगबु नेशनल अमदी इंटरनेशनल लेवल दा चटपा याबा अमदी मोय प्रोफेशनल ओइबा नंबर की चांसेस पीबा याबा इंस्टीट्यूट अमा ओइना फॉर्म तौजबनी होय वी आर इन अ वेरी इनिशियल स्टेज हौदंगारी बनी अहान ओइदनी ngasi सो अदुगा अमेनमेना खोगी अतोप मखा तारकबा खोगी आर्टिस्ट ग्रूमिंग केनो हाइदारे खोगी रिसर्च कुंबा दगी एंकर कुंबा अतोप मैमसु लेटर सी खरा केनो ओइ मतुना फुल स्टाइल ओइ मतुना अखोना अपग्रेड तौजरकनी ngarang nuidang pung 3 makhairom trabada singjami singa mathakta leiba social worker ngangmam robert chahi kuntrama apokpa megachandra gi yumda sakhang dab singna bom pokhai halam le hairi bom pokhai khiba duda myo emata sokapan yaw khidrabasu yum da thamba maruti 800 mn 01 w 6134 gi mingsel kaib de natana sing tanki amadi syntax na singba kharsu akai toy thoki hairi bom pokhai han khiba thong adu की मायोक्ता लमदम की मियाम रोबर्ट की थोंगाल ममांगदा वाकत मिफम फमदुना प्रोटेस्ट तौख्रे प्रोटेस्ट सरुक याखिबा मफम अदुगी मेरा पाइबी की सेक्रेटरी संजयबम ओंगबी बिजेंटिना फोंदुखिबदा मियाम कुंगना लेबा आसन अना सिंह पिकथन लेबा मफम मसिदा अमुक हन बोम पोखायनबगी थौदों जथन बिगनु ngangbam robert ase singjamaidagi da natna manipur miam gi mateng kya pangduna mangal pina ba honari ba mioi ni nuaiteba leiba tarbasu wari sanana warasin poro haike ngasi Battle High School Moregi Charity Program gi saruk ama oina Battle High School Management Committee Moregi Chairman Robert Khongsaina lusingduna lisingba tim ama More da leiba Jehovah Jireh Children Home da New Year ga mari leinana Children Home aduda leiba angang singda yaiphamangol piba ga mari leinana lupa lising tara gi mateng pangkhre Jehovah Jireh Children Home gi founder director Pawboy Wi-Fi na phongdo anoba sahina lakpada home asida leiriba angang singbu nungsi biduna sel gi mateng pangbirakpagi damak Battle High School Moregi School Committee bu mahakna thagatpa phongdoke Jawahar Navodaya Vidyalaya Sandil gi class 6 ki selection test ngasi Manipur gi border town ama oiba Moregi center da su pangtokre selection test aduda Moregi center da candidate samri ga marfu humdoi gi manungda subnagi candidate humdra humdoi na exam adu saruk yakhe test adu mai pakna sathana bagi namak Moregi SDO Irengbam Dinesh Kumar amadi Wazar Singna ningthina yengsin ke
Nupi Weber Welfare Association come Mera Paibi Secretary Thonazam Market Haikre St. Joseph Higher Secondary School Sangai Pro ki Father Victor ki transfer khudak ta handokadabani Madam Sadana Principal Father Sindokiva Haibsi School Asigi Standard Hunter Hankivani Wapam Singase Manipur Press Club the Permission Unabda Market na Fondokivani Makata Aduna transfer order Kaktriva Fawa Kongsang Sinaba Warep Lore Tasiki Tramari Pogwi Manung the transfer order Kaktrabade and a school principal Sahandaba Class 1 7 Pogwi admission Tinginba Amade Van Singi Parking P the Yauna Wakan Pum Pang to protest Satagani Fathers in a school the Lake Badagi School Asina Matric Parikada Apava performance Piba Galoinana Taruksuma portion Pangba Amade Mahiro Sani Yankai Tabagi Manunda Sani Nipu Nipan passed okay School infrastructure Kaya Sangbatuna Girls Hostel Saduna Building Nintina Samjinduna Smart Classroom Sangbatuna Anova Education ki Mangal Piba Horuk Livani Asigma Mangala Sibu Bishop House the Gilotuna Baman Bamong the transfer to Bahibse Angakupawi Haike Hoki was Sahi 2019 Gin November Trani Panamasung Trama Pangilona Hing Nongyaita Singdaningai Weba Mishira Mapurabegi Kada Suni Fi Amana Tauri Yalaga Sirambi Okram Ningol Lashang Kem Ongbi Sandaranigi Missi Asi Gi Polisna Satariba Investigation Sing Gi Sarsit Atubada Atuba Matamda Tagat Piduna Missi Asi the Senava Sing Aingi Oiva Matik Saba Serak Pibu Loina Missi Asiga Mari Lena Polisna Paduna Housing Zelda Ladiba Mapureba Sanayamabo Karigumba Hiram Amatada Bel Pibiganu Haina Missi Asigi Matang the Sankiva J Sigi Maike Dagi Mari Lainaba Singi Puning Sinsilakle Hiramasigi Matang the Nasinum Til Lakidraba Sandaranigi Mapam Tawa Ningombam the Pangtok Pawi Mifam Amada J Sigi campaigner I Suwasini Hai Libak Tiva Todok Amada Sandarani Lakidre Missi Asigi Matanga Tangtaba Ama J Sina Atubada Kangba Pami Case Sigi Matanga Polisna Satriba investigation Singi Sarsit Atubada Tagat Piduna Asheng Bama Kangan View Haike Magna Makatan Hai Hosi Police Nakana investigation Satriba Serik Asida accused Oiva Sanayamabu Imung Manungna Bel Pibinaba Apil Tork Pasi Laibuk Yam Tivani accused Sanayamagi Bel Piba Yabigano Missi Sigi Matanga accused Oiva Sanayamagi Mayamba Santana Mamangda Hana Manau Nupagi Bel Apil Sukta Toroi Maragi Matung in a Matik Saba Serak Pangsuno Haina J Sida Tajaba Piraga Hosigna Amuk Bel Apil Torpasi Manung the Loktunaba Libra Haibagi Singnaba J Sina Pawi Sanayamabu Bel Piva Yaroi Haike Subasina Makata Haikibada accused of Sanayamagi Mayama Shantana Handak Marak Lakidrabi Sadanagi Apopi da Fongi Kutanga Kihan Kanganbagi Tabaksu Zatrakle Masa Lakidabagi Awa Mesha Langliba Ibung Asida Tabada Akiva Popo Wahiwata Kaya Sizinaduna Kihan Kanganbagi Tabak Sataribas Santabu Polisna Atuba Matamda Pagadavani Santabu Lakniba January Tramari Pawda Karigumba Pabi Dragadi Jesina Makal Maka Kayagi Akan Makongsan Kaya Saksingani Haike Aduna Lakniba Tang Taraga Mari Pawbagi Manunda Santra Karigumba the Pab Bidavasi Ho Taragadi Ekoi Jesina Makal Makagi Adu Kongzang Sansilagani Hyperwa Pamzet Tamzabaga Loinana Atuba Matamda Police Department na Tuba Matamda Search Tobiu West Bengal na David Inigi Kongsata Lakatariba Prime Minister Narendra Modi bu Oknaba Same Sari Narendra Modi na Prime Minister Anirak Subatam where Karbagi Matunda and the Kiasina Ahan Mani Haidi Mang Ahan Bada all currency building the Tungani Amadi Garibare Hangdokani Garibare Haibisi the House of Beyond Haina Kangnaba Traipan Suba Sahidagi Kun Suba Sahisa Pawagi Art Exhibition Amani all currency building as say Rabindranath Tagore Nandalan Bose Samasung Radha Sharan Pangsigi Punsigi Showcase Singli Matanga Kolkata Transport Ki Sahi Samu Yankai Surapagi Iconic Howrah Bridge the Light and Sound Show from Ama inaugurate Togani Prime Minister Modi na inaugurate Togadaba Atay Singh Adudi full rack handling facility Kaushal Vikas Kendra upgraded ship repair facility of course in Kolkata ship repair unit day Uttar Pradesh ki Kadausda ngarang numidang pung mapan nga makhairom tarakpada bus amaga truck amaga thengai na bogi thokta
बस अदु मई साखे मदुदा तोंगप मियोई कुनमंगादी कनबंगम के मखोई मनुंग ट्रानी थोइदी मेडिकल कॉलेज तिलवादा पुखत के ट्रामा थोइना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुखतुना लायंगली आईजी कानपुर रेंज मोहित अगरवालना हाइकिबदा हौजिक फावदा मियोई ट्राइन पांडी थीब खंगद्री बस अदु द पुन्ना मियोई निफुगा मंगा तोंगलखिबनी फारुखाबाद तकी जयपुर तमना थोरकपा बस अदुना एक्सीडेंट थोकपदा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अमसोंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अवा फोंदोखरे थोदोक अदुदा लैखिदबसिंगी इमुंग मनुंगदा लुपा लाख अनि अदुगा सोकनबसिंगना लुपा लिसिंग यांखै के पिगनी हाइना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ना लाउथोखरे हाइरि हौजिक अरोइबदा मरोइपो अमन पिजरी थर्ड पेडी क्रॉप्स कंपटीशन 2019 मना येथोखरे लेंगाक न मिया बुंदमसिलग थबुग तौबसी कांग्रेस न थमोइ सोकना यानिंगे हाइना MPCC के वाइस प्रेसिडेंट टी मंगिमा बुना हाइख्रे लोइनना नमित 35 सत्रकपा मणिपुरी नट संकीर्तन अमसोंग देवरास लीला वर्कशॉप पजिंख्रे ngasigiди paudum sendok saba matang sing lojere yam bu